Rod, ngampang wisi na. Ero making pula nanti. Iya din. Ini tadi ojeng ganjeng lah bang jadi ngesirut re. Gaya boy elit, jeding sulit. Motor anyar kaos. Kaki dul. Ini anti koleksi anyar. Bila meleng. Malam madul. Kan berempat. Apa sih kau ning belum ngatos dul? Muda. Mune ker-peker, dinar karong ko ben ka sebuah melangkuyan larang dud. Petong atos, belung atos. Sajen lakos polo sang kui Korea. 2,50 juta. Lain sandal lah. Nyobi. Nematos orin. Lo mulo may karo sandal. Mun si lain. Cek kudu melangkuyan larang. Rokok lek ngecer. Mun lakos lah kala larang dul. Engko andik kia. Ayo, kopin ke dulu. Dia madul. Kejeding rut sekecek. Pasal dus 10 dus. Marin pan kor sampai sekali. Enggak din. Siapa orang nah? Aja. Dia orang megaki rut. Kita tahu terus yang berbudi di WC. Beh. Ketika kita wisi dul. Kelihatan kau lah amit sekejeding rut. Sangku karo keminya. Ketika kita wisi. Wah karo orang cutai apa burung. Kelihatan tok nyotok saya keluar. Jangan dilempole. Kalangkong Rod. Idin. Suli pala ka wisi ya. Wah budin lamare. Tak pernah. Maidi. Mayu di. Perapedan. Oke. 1 2 Yuk. 1 2 3. Ya, tiga kilo. Orang jadi copron gaya ada iya. Pagenteng pron. Oke. Yuk lagi. Yuk, tahan. 1 Pron. Tanang ada iya deh. Oke. Yuk, 1 2 3. Mari Jong. Mari nom.
Mun lamarin kok lebet ha? Ya lebet nom. Saya tak magi lebet siapa? Teman ikut ni. Duh, mun ria ganteng. Lapa saplot. Dari dimana, Din? Dari Roma, Bun. Oh, Lu ora, Bun. Imur leke bede karnaval ya. Ria. Wami berenakan agam seragam, Bun. Tu futuan telenga dengembong. Seragaman apa? Mun bernana tak pada, Bun. Keng merek ke merek guis. Ges pola, Din. Iya, Jia. Ya banikin seragam mangga de karnaval juga, Din. Mun depan pasti kocak seragam ya, Bun. Ya pola keng selera na pada. Lu orang. Keng pas dia ada merasa dengan kue kaos merek, Bun. Dan mudah dan setemik kata banyak maka ada merek. Ya tak jauh pita, Din. Kita pani lolo ngerokok pada keng lobang. Paling sih mabita karo sensasi nah. Berarti kan keng terlalu kesambut na, Bun. Bisa jadi, tapi tak kapi. Sebagian orang meliangkuyan branded ria, keng pola nandi PC. Sebagian keng makan dari gengsi. Tor kadang, orang sesuatu kisah kale, tak lebur keangkuyan bermerek, tak lebur pamer, tak haus validasi. Sebanyak gaya ria, orang-orang ingat kita ria. Seekonomi na pas-pasen, tapi kalahkan napsoben pangatero. Pas beda cak oca, mungkin arah beda beten cak maniman. Kelu-kelu, konteks arah beten ria, benih dari angkuyen na. Tapi rabet beten mak lepatot abesen. Maksudnya, Bun? Gampang ada ya, Den. Angkuyen ria tergantung dari beten na. Maki angkuyen bermerek, mun beten tak proporsional, tak kira patot abesen na. Sabeli ke, maki angkuyen de muda, mun cekai beten seproporsional, kati malarang. Iya. Tete, mun arah beda beten, cek mulai dari angkuyen na. Ayu olahraga, sekoros mak le ese, selempo mak le ngorange. Beten mula patot, tak kira nampek ke kelampi apa boy. Mai keluar, Rut. Demak adul. Ya demen deh iya. Kakak dua berdiri pada. Setengah motor kelampe. Lu dan tak kelu ya. Pak, apa? Apa, Cong? Yang kok beri talo diberiin Roma. Minta pesan apa? Ini pas karo aku minta PC boy kaki Cong. Coba bapak lah kontan nih nggak ria. Rokok perata ada. Ye kembet kalbet aja lah. Coba pas karo aku rokok. Marah apa, Pak? Cari. Sambil acara lah kurang.
Siapa sekarang aku minta? Gaya ka piyagi. Nga kila budun reng soki. Pada kakulangan reng bagus ben saya. Ku relakan dirimu bahagia dengannya walau tangis di hati ini Wak ada datang bun. Siapa dia? Yo siapa boleh. Mun benih kalang nareng saya. Oh, Bedebudin Rod. Enggak apa dulu. Wak bude kelebun apa? Kesempatan. Pamer ya di kelebun ah. Iyamku. Kalebon kan tak ngerti fashion. Tak mana salen. Laju mo lo jaga siyang kuy. iya bolong Dul, Rod. Ibon. Saya nggak Dul. Ada apa bun? Njak kita kok berjanjeng kayak Dul. Oh Ria. Apa cak kaos muda bun? Karwan yang 750. Apa? Mau duit saya benih muda Dul. Aja mau kasih bagi anak aja tim terlantar, ike biaya anak sekolah sampai lulus dia. Apa de rem kaki bun? Siang kuing ko sa Ria. Mulai dari bebe sampai ke atas, mulai total apa siang 5 juta. Saat kena variu kosongan. Bakal tak mengemeng kaki dul. Aca caben siapa kaki jia. Siapa kena karena ungguan din. Tahu apa din jerut. Muntah parta jadi ya. Kaos lakos yang kuyung ko Ria 750. Sandal New Balance 600. Celana Ria gues arkena 1.200.000. Ya muntah parta aja. Jadi na siapa telah tungkang dah iya. Ya sini malah parta aja. Bun. Kau sekelebun remi kanda palai sidigi. Jam tangan na Breitling. Masa ori. Gawat kia munde iya kelebun. Mun saya kui kakek kau seberempar kan Dul. Apa cek kau semuda bun? Pun kau sekaki aja bun. Larangan din sirut. Belum ngatos argen. Ilarangku mau belum ngatos sarkan jerut. Dul. Kaki tahu. Mirip ke kaos yang kui kelebun ah. Jerut. Palai sidigi. Hargana 1 juta ke atas. Jam tangan aja. Breitling 30 juta. Masa Rut? Iya Dul. Lah coba Mirdina. Beda kelas ben kita. Bun. Mun karo polan sandi kalang bisa Ti na tahu siapa mirdul. Bentau sa are maki orang. Si aku ini sederhana. Nilai manos saria. Tak akalateng kalam pinajia. Tapi ya laka. Ya apa din? Jaring kok melihat aku pesen kaki Ria. Aba iya. Engkau tahu. Keng ti na tahu siapa mirdul. Apa boleh sampai are maki panampil na orang lain. Keng bener budin aku Dul. Kakek meliang kuyan brand digital keng terualam kepada manusan. Cek mun kapangiran tadi piten. Mungkin kau yang kuy beda bun. Aduh, cek kang tukang colok Dul. Kakek bojeng tak kira tambah kencerna pulan saya kosen lah kostum. Langak ora. Cek kakek keng teruai kasambunna. Sampai yang kuyan apa boy? Bun yang kuy kakek. Karo tebe selarang ngedul. Tak patut sekali abah senang. Dul. Puh, mak budi semeng kakitin. Bun, apa body shaming dia? Bojeng kok pada tak tahu Din. Pola body saming griming. Pada kakulangan reng bagus ben saya.